Hello friends, hanya hai lam sogon dor joto night tonglai rongno friend ang hanya hai norong bagi tini government ni latest job notification tui faika o jago saimon lanjai na kumane education qualification salary details tai busu jorti o jago post ongkori faika tai o jago online khlaini date bol dinte chini changjang tai busu tari jor last date au sungjoto no video saimon lanya kanor night tonglai video no pulen tichini paithak jora friend mong kangke all india ni jota hastini lokorong no o jago apply khlaiman nai hingke sing o jaga saimanai tabuk mo notification nangkukmani o jaga ni bumung omong hingke nugui tongdoro army ordnance crop center notification release khlaijaka tai advertisement number bo nugui tongo nanya tai o jaga number 1 sirka mo group C post o jaga o yang serial number tai post ni bung sirka abai ke yang reserve for oma ke sirka reserve khlainai o jaga jotoni bagani vacancy rika tai o yang norong nugui tongpiro total log abo jotono brok detail ba sirka hingke sing pulen nalikano number serial number rjagon o jaga nugui tongon o jaga post ni bung hingke treatment match ni bagai o jaga o faika o jaga o UR ni bagai 508 ta o jaga o EWS ni bagai 124 seat abai ke o jaga OBC ni bagai o jaga rijaka 337 ta AC ni bagai 187 ST ni bagai 93 ta o jaga o vacancy faisok faika abai ke total o jaga wngkha norong nugui tong last o jaga 1249 ta o jaga o total post wngkha hingke kaisa post tongo bung hingke nugui tongo fireman aboni bagai o jaga UR ni bagai rijaka 222 ta seat abai ke o jaga EWS ni bagai 64 ta seat abai ke yang UPC ni bagai 147 seat abai ke AC ni bagai 81 ta seat abai ke ST ni bagai 40 seat o jaga faisok faika abai ke total yang last o wngkha 544 ta o jaga seat wngkha tai yang last o nugui tongo maka reserve rong bagai ready fika hanya hai yang jotni bagai oro tongo norok nainaji hingke yang last year norok nugui tongo mangka hingke salary details sirika o salary details songlainai mo nugui tongnoro treatment match ni bagai o jaga sirika salary 18000 ni teisini changjaknai 18000 ni teisini changgani o jaga o 56900 porjonto norok o jaga salary mannai abo haike fireman ni bagai o jaga salary sirjaka level 2 abo ke 19900 teisini rongmani o jaga 63200 porjonto norok oro salary mannai hingke belai kheno kwbang norok jara apply khainamo songnai oro obosai apply khaidi o jaga apply khainani bagui norok ni qualification sankha 10 pass jara 10 pass wngjak norok o jaga o obosai apply khaidi mohai sujok belai kheno phainani tugo aboni bagui norok nangma sawa anasi friend oro bongni website rika o website ni bisingo thangui noro apply ma khlainai hingke o jaga number 4 tongo mohor hingke tebo sirika boro norok puro ni sidi hingke yang oro number 5 o norok nugui tongpiro mohor hingke norok tebo omon bagani saimano musung hingke borokni o jaga website rijak o website thangai norok vacancy rok post rok tai o jaga nangkukmani tebo norok saimano musungkha o website thangai naimano borok aro jotono detail babe saireka hingke yang friend sengtem nugui tongo yang number 6 rogo omo hingke nongni jephru notification ongkhoro afuro to detail babe sanai hingke norokno 21 din somai rwjaknai apply khlainani bagui je dine notification ongkhoro a din teisini romui 21 din jorotoi norokno time rwjaknai apply khlainani bagui friend norok oro thangui obosai apply khaidi je apply khaina musungnai rok tai friend no sanamo jungo omo hai sujokno nortai yakadi obosai apply khlaidi jara o jaga eligible tongnai rok oro matra 10 pass sankha hingke omo haikeno tinini o video ang paithak digi nongno kaisa kok sanamo jungo noro anchal bai sabsomai kwrwing tongdi omo hai tebo video mana bagai hingke asang sinai tini video norok joto naitok belai kheno hambai।